салом арз медорем ба шумо тамошобинон ва дӯстдорони шабакаи баҳористон. барномаи навбати авранг аст манзури шумо ва ёдрас мешавем мақсад аз таҳияи барнома санҷидани донишу заковати иштирокчиён дар соҳаҳои гуногун ба ҳисоб меравад. баъд аз чанд лаҳза қаҳрамонони барномаи навбати аврангро ба шумо муаррифӣ мекунем. бо мо бошед. чӣ гуна ки ҳамагон иттилоъ дорем, дар барномаи мо аз се сину сол қаҳрамонон даъват карда мешаванд. сину соли хурдсол, аниқтараш наврас, ҷавон ва калонсол дар бахшҳои гуногун бо ҳам рақобат хоҳанд кард ва албатта ғолибро худи шумо муайян мекунед. яъне чӣ гуна аз будаи бахшҳои мо мебароед, то ҳамон андоза метавонед ки холҳои зиёдро ба даст оред ва ғолибиятро аз худ кунед. ва инак мегузарем ба муаррифии қаҳрамонони барномаи имрӯза. таҳти рақами 1 ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Давлат Назриев. шуморо хушомадед мегӯем. иштирокчии таҳти рақами 2 ғолиби даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидоноӣ дар соли 2019 Эҳсони Наврӯз. иштирокчии таҳти рақами 3 дӯстони азиз ҳунарманди театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ Насриддин Асадуллоев. хуб, бори дигар шуморо хушомадед мегӯем ба барнома ва боварии комил дорем ки албатта бо иштироки худ, бо фаъол будани худ ба барномаи мо ҳусни дигар зам мекунед. шумо омода ҳастед? бале. омода бошед. пас тамошобинони азиз мегузарем ба бахши нахустини барнома. бахши нахустини барномаи мо хело ҳам ҷолиб аст ва фикр мекунам ки албатта ғайри чашмдош низ ҳаст ин бахш. ман ҳоло шарти бахшро ба шумо мефаҳмонам. бо ин матое ки дар дасти ман аст, бо ин рӯи молча аниқтараш мо чашмони шуморо мебандем. баъдан яъне дар дасти ман як сават аст ки дохили он пур аз мева аст ва шумо интихоб мекунед мева ва сабзавотҳоро. вақте ки даст мезанед, шумо бояд бигӯед ки он кадом мева ё сабзавот аст. агар ҷавобатон дуруст бошад, албатта дар охир, дар он лаҳзае ки ҳар се шумо ин шартро иҷро мекунед, касе беҳтар бошад, ғолиб эълон хоҳад шуд. шумо омода ҳастед? омода бошед. пас шурӯъ мекунем аз иштирокчии таҳти рақами 1 устод Давлат Назриев. марҳамат, шуморо ба саҳна даъват мекунем. хуб, ҷойро мебинед устод ё не? ҳеҷ намебинед? яъне аз ин маълум мешавад ки шумо омода ҳастед барои иҷрои бахш. бале. омода бошед. пас ҳоло ман сабади мева ва сабзавотро ба назди шумо меорам. интихоб мекунем ва мегӯем ки ин кадом намуди мева ё сабзавот аст. як тоша мегирем. хуб, мегирем. хуб, ин бандишаи шумо чӣ аст? ин ба банан монанд. ин ба банан монанд аст? бале. агар ҷавоб нодуруст бошад чӣ? хуб, дигар як интихоби дигар доред шумо ҳоло. марҳамат. бале. ҳоло як дақиқа. марҳамат. хуб, гиред. афлисун. бандишаи шумо шояд картошка бошад ё ин ки лимон бошад. не, лимон ин хел патак намешавад ку. баъзе лимонҳо мешаванд ку ҳамин гуна. баъзе лимонҳо патак шуданашон мумкин, аммо ҳангоми он ки онро зер карди баъд. аммо фикр мекунам ки афлисун ё мандарин аст. ҷавоби охирини шумо? афлисун. ду имконите ки ба шумо буд устод истифода кардед. ман саломат бошед мегӯям барои иштирок. мо танҳо як ҷавоби шуморо қабул карда метавонем. ташаккури зиёд. ва ин лаҳза марҳамат устод ба ҷои худ менишинем. бале. ва даъват мекунем иштирокчии дигарро. таҳти рақами 2 Эҳсони Наврӯз. марҳамат. хуб, эҳсон, шумо омода ҳастед? бале. ягон шумораи барномаи аврангро тамошо карда будед? бале, ман ҳар шуморае ки дар телевизиони Баҳористон пахш мегардад тамошо мекунам. тамошо мекунед? бале. яъне ба шумо писанд аст. бале. сабаде ки ба устод пешниҳод гардид, ба шумо низ пешниҳод мекунем. марҳамат, интихоб мекунем. як тошаро интихоб мекунем. хуб, бандишаи шумо чӣ аст? бандишаи ман ин картошка мебошад.
бандишаи шумо ба ҳамин картошка монанд аст. ба картошка монанд аст, на? Бале. хуб, Бале. шояд боимҷон бошад. Не, ба андешаи ман ҳамин картошкада монанд аст. ба картошка монанд аст, на? хуб, ташаккури зиёд. ҷавобашон дуруст буд ва як имконияти дигар ҳоло доранд. Марҳамат, боз як интихоби дигар мекунем. хуб, мегирем як таша. ба фикри ман ин себ мебошад. Себ аст, на? Бале. ба себ монанд аст. Бале, ба себ монанд аст. шояд нок бошад. ман ин кӯмак аст, агар бубинед намедонам, агар шояд ин Бале, ман нок. Нок аст. хуб, ҷавоби охирини шумо. Нок ҳамин. нок? Нок, бале. ҳамун себе ки пештар интихоб кардед, шояд ҳамон бошад ҷавоби дуруст. Хайр, нок. Не. Ҳамин ҷавоби нокро. нок. Бале. иваз намекунед? Не. хуб, ман чашматонро мекушоям. хуб, бинед чӣ будаст акунед? Себ. себ. хуб, мо танҳо як ҷавоби шуморо қабул карда метавонем. Ташаккури зиёд. ҷавобе ки шумо пештар интихоб кардед, себ дуруст буд. саломат бошед. марҳамат, ба ҷои худ менишинем ва иштирокчии таҳти рақами 3-ро даъват мекунем. мебинам. мебинед? куҷоро? иначилики ман. ангуштатон аст, на? саломат бошед. хуб, аз ростӣ мебинед шумо? хуб, мепӯшонем. мебинед? не. не, беҳтарин. хуб, агар ки набинед, пас ҳоло имкон дорем ман ба шумо пешниҳод мекунам. ин овози пиёз. оли ман ба шумо пешниҳод накардам. хуб, марҳамат, интихоб мекунем. чашидан мумкин? рости гап мумкин нест. не. себ. ба андешаи шумо себ. иваз намекунед? не. ҷавобатон дуруст аст. саломат бошед, ҷавобатон дуруст аст ва як интихоби дигар доред ҳоло шумо. марҳамат. пиёз. пиёз. ҷавоб дуруст аст. саломат бошед. ҷавобатон дуруст аст ва ташаккур барои иштирок дар ин бахш. саломат бошед. дӯстони азиз, дар бахши нахустини мо бо пайдо намудани ҷавобҳои дуруст иштирокчии таҳти рақами 3 Насриддин Асадуллоев ғолибиятро ба даст оварданд. табрик барои ғолибиятро ба даст оварданд. ташаккур. тамошобинони азиз, баъд аз чанд лаҳза мегузарем ба бахши навбатии барнома. дӯстони азиз, бахши навбатии мо хело ҳам ҷолиб аст ва фикр мекунам ки албатта ба иштирокчиён писанд меояд, зеро аввалин маротиба аст ки аз барномаи авранг ба самъи шумо мерасад. ҳоло ман шарти бахшро ба шумо мефаҳмонам ки чӣ гуна аст. мо ба шумо аломатҳоро нишон медиҳем, аломатҳои роҳ албатта, ва шумо бояд бигӯед ки он кадом аломат аст. мо ҷавоберо қабул мекунем ки ҷавоб воқеан ҳам саҳеҳ бошад, ҷавоби мукаммал бошад ва ҷавобе бошад ки моро ва тамошобинони шабакаи Баҳористонро қаноатманд карда тавонад. ҳамин тавр не, тамошобинони азиз? хуб, фикр мекунам ки қабул кардан ва ин лаҳза аломати нахустинро ба иштирокчии таҳти рақами 1 пешниҳод мекунем. пеш аз он ки ман аломатро ба шумо нишон бидиҳам, суолеро мехостам аз шумо пурсам ки оё шумо ҳуҷҷати ронандагӣ доред? на. надоред? надорам. аломатҳоро хуб мешиносед? 50-50. қисмати аз онҳоро шумо мешиносед? шояд. нахуст аломатро ба иштирокчии таҳти рақами 1 пешниҳод мекунем ки чунин аломат аст. устод, аломатро дидем? бале, ин аломати курсӣ, яке чарх, дучархаи ҳамон маъюб аст. ин ҳамон аломатро ифода мекунад. мо ҷавоби шуморо қабул кардем. дар ҳолате ки ин аломатро мо дар ягон мошин ё ки дар ягон автомобил аниқтараш мебинем, яъне ба андешаи шумо ронандаи он маъюб аст. ба андешаи шумо ҳамин аст. ва ҷавобе ки устод ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Давлат Назаров ба мо пешниҳод карданд, ҷавоби дуруст аст. аломати навбатиро пешниҳод мекунем ба иштирокчии таҳти рақами 2 Эҳсони Наврӯз. Эҳсон, шумо омода ҳастед? бале. ин кадом аломат аст? ин
ба фикри ман аломати вақти гузаштани пиёдагардон аз роҳ мебошад. яъне Гузаштани ба андешаи шумо вақте ки мо ронанда ҳастем, Сахт ин нароҳ. аломатро мебинем, яъне бояд мо чӣ кор кунем? Мошинро Сахт нароҳем, Нигоҳ дорем, нигоҳ дорем ва пиёдагардон гузаранд. пиёдагардон гузаранд. Бале. хуб, агар ки мо пиёдагард бошем, пас ин аломат онро нишон медиҳад ки роҳ роҳи мо аст, бояд мо Гузарем. аз як самти роҳ ба самти дигар бигузарем. Бале. яъне ба андешаи шумо ҳамин. Об, агар ҷавоб нодуруст бошад чӣ? рафтада роҳ намешавад. афтода намешавед. ҷавоб дуруст аст. саломат бошед, ҷавобатон дуруст аст. хуб, ва тамошобинони азиз, аломати навбатиро пешниҳод мекунем ба иштирокчии таҳти рақами 3 ва бо ин восита шумо низ метавонед аз аломатҳои роҳ бархурдор шавед. ва ин лаҳза хонандагон ва наврасоне ки албатта моро тамошо намуда истоданд, аз шумо мо хоҳиш мекунем ки ба қоидаҳои роҳ ҳангоми рафтан дар роҳ албатта риоя бикунед, зеро ҳаёти шумо барои падару модар, барои ҷомеа, барои давлат хело ҳам муҳим аст. хуб, аломати навбатӣ ба шумо пешниҳод мегардад, иштирокчи таҳти рақами 3. ин кадом аломат аст? ин аломате ҳаст ки бояд ронанда дар ин лаҳза набояд садо баланд кунад. дар кадом лаҳза? дар кадом мақсад? дар кадом лаҳза? лаҳзае ки агар ҷойҳое ки махсус ҷойҳое ҳаст ки мумкин нест иҷозат дода нашудаанд. мисол дар назди беморхонаҳо иҷозат дода намешавад. яъне садо баланд накунанд. яъне сигнал надиҳад. бале. хуб, ба андешаи шумо, агар мо ронанда бошем, вақте ки дар роҳ бо мошини худ рафта истодаем, ин аломатро мебинем, бояд чӣ кор накунем? садо баланд садо накунем. баланд накунем, яъне сигнал надиҳем. ҷавоби иштирокчии таҳти рақами 3, Насриддин Асадуллоев, дуруст аст. ҷавобатон дуруст аст. хуб, ва чӣ гунае ки шумо шоҳид гардидед, тамошобинони азиз, дар бахши навбатии мо ҳар се иштирокчиён тавонистанд ки ғолибиятро ба даст оранд. ман шуморо табрик мегӯям ва барои иҷрои бахшҳои навбатӣ ба шумо барор хоҳонам. баъд аз чанд лаҳза, тамошобинони азиз, мегузарем ба бахши навбатии барнома. бо мо бошед. дӯстони азиз, пеш аз оғози бахши сеюм мехостем аз иштирокчиён суоле дошта бошем ва чӣ гунае ки шумо мебинед дар назди устод асбобҳо ҳастанд ва ман фикр мекунам ки албатта ҳар кадоми он хусусиятҳои ба худ хосро доранд, не? ва мехостем дар мавриди ин асбобҳо як маълумот медодед ки чӣ гуна асбоб аст ва то ҷои ман ин гуна асбобро дида будам, танҳо як даста дошт, бале, бо як даста буд, вале ин ду даст дорад. хоб, ин чӣ аст номаш марман? аз дарахти тут ҳамагон медонанд ки асбобҳои чӣ асбобҳои хуб ба мисли думбра, дутор, тор, хуб, рубоб ва ҳар чӣ ки най низ асбобҳои хурд, мисол андозашон каме боз ба мисли мана ин асбобҳое ки дар рӯи миз шумо мебинед. аммо ин асбоб номи рамзиашро порсол дар сафари ҳунарӣ, дар сафари ки дар Точкан барпо шуд, рӯзҳои адабиёт ва санъати Тоҷикистони азизамон дар шаҳри Точкан, ҷумҳурии ҳамсоя Ӯзбекистон. ва ин яке аз ҳамон намуди асбобҳои Лайли ва Маҷнун ном гирифтагӣ буд. аммо ин дафъа номи инро мо гузоштем Фарҳоду Ширин. Фарҳоду Ширин. ин Фарҳоду Ширин аст. ки шумо дида истодаед, тамошобинони азиз, номаш Фарҳоду Ширин бо ҳам бо фарзандаш. устод Мармат, як навозишеро анҷом медиҳем барои бо ҳамаи Лайлию Маҷнун. ман метавонам барои тамошобинони азиз лаҳзаи мусиқӣ омода кунам. Марҳамат. саломат бошед.
بهترین سلامت باشید. واقعا هم جالب بود. این لبچنگ کلان بله اوهانی است. اینش لبچنگ خورد دودرکی همین لبچنگ کلانی. بعد در اینجا باز بزرگ برادرش هست یک تا دیگر که با نام گرموشکای نفسی. و همه اینها با دندان با سویش لب دندان و نفس نواخته می شود. مثلا اگر از همین اسباب یکی این اسباب رو در دست بگیریم و خواهیم که صدای اون رو روشن کنیم، بیاید یک صدایش رو روشن میکنیم. شما این میکروفون رو دارید. اکنون من یک سوال دارم با شما. شما با من سوال دادید، من اکنون با شما سوال بدیم. مرحمت. من وقتی که همین صدا رو بالا میکنم، یک صدا رو روشن میکنم، شما چی رو تصور میکنید؟ در پیش نظر چشم شما یا که در هوش و خیال شما چی بله من فهمیدم. مثل لنتای سینما دور میزنه. یک بار نوازید. دشت و دمنها شاید. بله باز یک بار دیگر از خوردستان میکنیم. چی رو حس کردید؟ یعنی بازم همون دشت و دمن که پر از لاله‌زار است، پر از بله رقص و بازی، شادی و سرور. بله شما با سوال من درست جواب دادید. بله بارکالله. اما اینجا یک اسباب دیگر هم است. خب گرموشکای نفسی. شما متوجه باشید. اینا بهتر می‌نوازیم. این بهتر است. بله. خب سال دیگر با احسان نوروز داده می شود. آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی در سال 2019 بودید و این دیپلم مخصوصا از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با احسان نوروز مکافاتانیده شده است و می‌خواستیم بفهمیم که شما چگونه آمادگی دیده بودید، چقدر مصرع‌های شعر رو ازبر کردید که با این دیپلم شما رو سرفراز نمودند. تشکر زیاد. من در آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی با زیاده از 10,000 مصرع شعری قرائت کرده بودم و مشکل نبود. ما تیاری دیدیم و در دور سیوم آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی در شهر وحدت برگزار شده بود و من در دور شهری سزاوار جای دوم گشتم. بهترین سلامت باشید. در دور شهری که شما غالب آمدید کدام شعر را پیشنهاد کرده بودید؟ من در دور شهری از استاد دایق شیرالی زنده‌یاد شعری الا شاداب ساحل ها همین شعرش را قرائت کرده بودم. الا شاداب ساحل ها به قدر آب‌های جاری می باید رسید امروز که روز خوش خواهد شد. الا رهجوی منزل ها به قدر هر چراغی دوره می باید رسید امروز که فردا از شمالی حادثه خاموش خواهد شد. خب و افتخارنامه نوبتی که در نظرتون است این از کجا است؟ ما یک بار به سمع تماشابینان میرسانیم. این برای چی است؟ این هم برای آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی در دور شهریش است. بله. دور جمهوریش در اینجا دیپلم و سپاسنامه هم بهترین در اینجا و در آینده ما با شما موفقیت و امیدوار هستیم که در سال 2020 که آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است می‌بینید تمام قشر جامعه راه اندازی گردید. شما در اون فعالانه شرکت میکنید و باوری کامل داریم که غالبیت رو به دست میارید. تشکر. و شما موفقیت. خب نصرالدین شما که هنرمند هستید در مخصوصا در تئاتر دولتی اکادمی درامایی به نام ابوالقاسم لاهوتی من فکر میکنم که وظیفه شما نیست خیلی هم مشکل است برای به صحنه گذاشتن یک اثر یک نمایشنامه روزها هفته ها و حتی ماه‌های زیاد لازم است
то ин ки уна шумо Рӯи саҳна ба саҳна гузоред. Бале. Хуб чӣ гуна ҳастам ин масалан? Ба шумо душвор нест? душвор ягон коре нест ки осон ба даст биёяд. Агар осон биёяд, осон аз даст меравад. ман ба саволи шумо мегӯям ки осон нест бо ҳар як сухан ошно шудану чӣ маъно доштану образ ёфтану ва аз минбари баланд чӣ мехоҳӣ бо он суханҳо ба тамошобин чӣ гуфтан мехоҳӣ, ин кори осон нест. хеле мушкил аст. аз образҳоятон мехостем аз яке ба тамошобинон пешниҳод кунед. намебинам ки офтоби тобон кай тулӯ мекунад. шом кадом вақт фаро мерасад. ин дард аст, ғам аст. мехоҳам аз даргоҳи худованд ишқе ба дилам тира занад. ин дард аст, дард. саломат бошед. бинандагони азиз, бахши навбатии мо якам душвор аст ва ин бахш чун ҳамешагӣ қариб ки пайваста дар барномаҳои авранг миёни иштирокчиён бароҳ монда мешавад ва албатта иштирокчиён онро иҷро мекунанд ва фикр мекунам ки қисмати аз онҳо метавонанд ғолиб оянд дар сурате ки агар нисбат ба суоле ки мо ба онҳо пешниҳод мекунем якам маълумот дошта бошанд. хуб, донистани суолам ин вобаста аз оне ки чӣ қадар маълумот доир ба ҳамон мавзӯъ аст, ғолиб ё мағлубро дар ин бахш албатта метавонад муайян кунад. ман барои иҷрои ин бахш ба ҳар се шумо барор мехоҳам. суол ба шумо чунин аст: дар куҷо сабзиро то соли 1990 сабзавот не, балки мева мегуфтанд? ман ба шумо вариантҳоро пешниҳод мекунам. аввалан бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ба суол. дар куҷо сабзиро то соли 1990 сабзавот не, балки мева мегуфтанд? варианти А Аврупо, варианти Б Осиёи марказӣ ва варианти сеюм дар давлатҳои арабӣ. хуб, шояд ман бахши аввалро интихоб кунам. яъне шумо интихоб мекунед Аврупо. аврупо. барои чӣ Осиёи марказӣ не? зеро зиёдтар ин намуди сабзавот дар Осиёи марказӣ мерӯяд. ман ба монанди сиалаф, набошад бахши дуюмро низ метавонам интихоб кунам. шумо танҳо аз се вариант яктоашро метавонед интихоб кунед. хуб, ба назари ман зардак ҳам мегуфтанд. бале. зардак, ин зардак бехи дар Осиёи марказӣ, яъне ки дар ватани мо Тоҷикистон. ман намедонам. дар баъзе ҳолатҳо ман кӯмак мекунам, вале дар баъзе ҳолатҳои дигар албатта кӯшиш мекунам ки ҷавобатон нодуруст бошад. рӯйрост ман ба саматон мерасонам ва ман ҳеҷ чиз гуфта наметавонам. танҳо бозам то кадом андоза шумо ба ҷавоби худ боварӣ доред ё ин ки то кадом андоза мехоҳед ҷавоби худро иваз бикунед ё ин ки аз кӯмакҳое ки мо ба самъи шумо мерасонем истифода бикунед. ҳамин аст суол ва ҷавоби охиринро мо аз шумо интизорем. А Аврупо, Б Осиёи марказӣ ва В дар давлатҳои арабӣ. Осиёи марказӣ. ба андешаи шумо? зардак ки гуфтем марбут ба ҳамон чӣ мо рост мехӯрад. бале. ман ҷавоби шуморо қабул кардам. бале. вале ҷавобе ки шумо аввалан ба мо пешниҳод кардед, ин Аврупо дуруст буд. мо наметавонем ҷавоби шуморо қабул аммо ман зардакро илова кардам. эҳсони наврӯз омода ҳастед? эҳсон, бале, омода бошед. пас таваҷҷӯҳ мекунем. пойтахти ҷазираи Бермудский кадом шаҳр аст? мо ба шумо вариантҳоро пешниҳод мекунем. бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ба суол. пойтахти ҷазираи Бермудский кадом шаҳр аст? А Абуҷа, Б Гамилтон ва В Деҳлӣ. бори дигар вариантҳоро ман пешниҳод мекунам. А Абуҷа, Б Гамилтон ва В Деҳлӣ. чуноне ки мо медонем пойтахти давлати Ҳиндустон Деҳлӣ мебошад. ба фикри ман амин пойтахти ҷазираи Бермудский варианти дуюм Гамилтон мебошад. бале. барои чӣ Абуҷа не?
خب یعنی شما وارانتی دو دوم رو انتخاب کردید وارانت ب. گامیلتون. بله گامیلتون. سوالی که ما با احسان نوروز پیشنهاد کردیم که پایتخت جزیره برمودسکی کدام شهر است؟ جواب درست این گامیلتون بود. تشکر. سلامت باشید. سوالی نوبتی با اشتراکی تحت رقم 3 در بخش نوبتی ما در بخش سوم پیشنهاد می‌گردد به شما. آماده هستید؟ بله. من پیش از اون که سوال به شما برسونم قبلا می‌خواستم پرسم که شما از تلفن موبیلی استفاده می‌کنید؟ حاضر کی با تلفن موبیلی نیست. همه در دارن. خاطر دارید که از چند سالگیتون تلفن موبیلی رو استفاده کردید؟ دوره دانشجویم از کورس دوم. از کورس دوم. کورس دوم سال 2014. سلامت باشید. از تاریخ تلفن موبیلی چیزی میدونید؟ میدونم تقریبا یکمین باره که تلفن رو اختراع کرده بودن این خیلی وزن گران داشت. 1.5 کیلو بود یا 1 کیلو 700. 1 کیلو 700. خب سوال نوبتی با شما چنین است. موافق تحلیل ها چند فایز آدمان عموما با تلفن گپ نمیزنند؟ بار دیگر سوال تکرار میکنم و بعدا توجه میکنیم به وارنت ها. موافق تحلیل ها چند فایز آدمان عموما با تلفن موبیلی گپ نمیزنند؟ ا 15%، ب 20% و وارنت سوم 25%. کدام جواب درست است پندشه شما؟ از طرف ما کمک لازم میشود برای نه 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 پس کمک قبول کردن من نمیشه. نمیدونم 20%. بندشه شما 20%. عوض نمیکنید؟ نه شاید 25% باشد. نه 20%. برای چی؟ چرا 15 نه؟ من فکر میکنم که شخصیت های هستن که مثال حال تلفن ندارن. بله. تلفن ندارن. تلفن موبیلی ندارن. این کودکان هستن. وقتی که انسان ها خواب میروند همون وقت ممکن 15% مردم هم وقت استفاده نبرن. این نفرانی که عموما تلفن موبیلی استفاده نمیکنند. استفاده نمیکنن. بله. و بندشه شما 20. 20%. بله. همینطور؟ همینطور. جواب درست 25% بود. تشکر زیاد برای اشتراک و در بخش نوبتی ما غالبیت را به دست آوردن اشتراکچی تحت رقم 2 احسان نوروز. تبریک. و دوستان عزیز من ادامه برنامه فراغتی اورنگ رو شما از شبکه بهارستان تماشا نموده ایستادید و نفرانی که خودی حاضر به شبکه ما پیوستند یادرس میشویم. بعد از چند لحظه ما میگذاریم به شرط چهارمی برنامه. ما یک بخش داریم در این برنامه که دویم پیشنهاد اشتراکچیان میگردد و اگر شما مشاهده کرده باشید این پیدا نمودن این موسیقی است. ما دو موسیقی به هر کدام شما پیشنهاد می‌نماییم. شما باید بگویید که زیر این موسیقی ها کدام سرایندگان جمهوری تاجیکستان سرود سراییدند. بله شما آماده هستید؟ بله. آغاز می‌کنیم از استاد دولت نظریف از کارگردان خواهش می‌کنیم که موسیقی ها رو پیشنهاد بکند به اشتراکی تحت رقم 1. مرحمت. این همان بیا که بریم با همان با که لیلی خانه دارد. از اول از هنرمندان حاضر ما دوام دادگی شبنم می سرایو هستش. شبنم سرایو. بله اما تا شبنم من خیلی فکر میکنم که هنرمندان افغانستانی همسایه های ما نیست این سرود رو در زمان پیشتر خواندند. و این تلاشایی که زیاد استاد کوشش کرده و پاسخ گفتید نادرست بودن. این نگورا خلوا بود. بله جوابتون نادرست بود. خب و حالا شما یک امکانات دیگر دارید. یک امکانات دیگر دارید. موسیقی نوبتی رو ما با شما پیشنهاد میکنیم. مرحمت. زیر این موسیقی کی سرود سراییده است؟ راستی گپ من گفتن نمیتونم. من با شما یک کمک میکنم استاد. خب به خاطر اینکه شما چند سالی فعالیت خیلی بله خوش‌ثمر دارید. بله. صبحی سحر از خانه خمار برآمد در کوچه روان شد. خب بخش اول دنبره
یعنی صاحب. бандиша шумо اما اول خواندگی استاد زنده‌یاد ابزار نظریف میباشن. اما اینجا یک خواننده دیگر هم هست. کی وحید. اما بیشتر من با صاحب چی میکنم؟ اما اینجا وحید هم هست. بیا جواب استاد هرچند که شما 50% جواب رو با ما پیشنهاد کردید ولی قبول میکنم این وحید خلف است. بله من گفتم که وحید است. بله. خب این لحظه موسیقی های نوبتی رو با اشتراکچی تحت رقم 2 احسان نوروز پیشنهاد میکنیم. مرحمت. این نفرون من با شما کمک میکنم زیاد سرودهای وطن دوستی میخونن. قریب که همه سرودهایشون در وصف وطن مادر است. اگر اجازت باشد یک بار دیگر نمیز کنم. مرحمت. بیاید من با شما یک امکانیت میدهم. از دو وریانت کی رو انتخاب میکنید؟ رومیش یا اینکه توبیش؟ رومیش. توبیش هلالی با جوابی درست. و اینک موسیقی دیگر رو پیشنهاد میکنیم. تشکر زیاد. خب این یک گروه هست. گروه زیاد هستند. برای مثال گروهی فیروز، گروهی انیس، گروهی اقبال، گروهی احسان، اینو گروهی هستند که پیش خیلی خوب فعال بودن. همین موسیقی با کدام گروه مانند است؟ انیس باشد. یعنی بندشه شما؟ انیس. گروهی انیس. بله. جواب عوض نمیکنید؟ نه. خیلی نادرست باشد رو افتاده نمیشویدم. نه. این بخش است واقعا. جوابی درست موسیقی دویمی که ما با اشتراکچی تحت رقم 2 احسان نوروز پیشنهاد کردیم این گروه انیس بود. جواب درست است. تشکر. خب و این لحظه موسیقی های نوبتی رو با اشتراکچی تحت رقم 3 پیشنهاد میکنیم. مرحمت میشنویم. این اسبابی بود که در همین موسیقی استفاده شده بود. همین ترانه است؟ بله. سلامت باشید. خب بندشه شما جمعخان سفرов. جمعخان سفرов. در زیر این موسیقی دو سراینده سرود سراییدن. شما فقط با من نگاه کنید. دو نفر سراینده سرود سراییدن و اگر نفر دویمش شما پیدا نکنید ما قبول کردن نمیتونیم جواب شما رو. نفر دویمش کی است؟ جمعخان سفرов و مقدس نبیوا. جواب درست جمعخان سفرов و سرایه قاسمова بود. ما جواب شما رو قبول کردن نمیتونیم و من گفتم که سرایه قاسمова بود. اما بعد از جوابی من. خب موسیقی نوبتی رو پیشنهاد میکنیم با اشتراکچی نوبتی. مرحمت. خب مقدس نبیوا. شما اگر مقدس نبیوا را انتخاب کرده جوابتون نادرست بود. این دفعه مقدس نبیوا. این دفعه انیق مقدس نبیوا. بله. و جواب شما کاملا درست است. جواب درست است. این مقدس باشید. نبیوا بود. سلامت باشید. هر سه اشتراکچیان ما با پیدا نمودن یک جوابهای درست ولی غالبیت بیشتر رو یعنی از روی نتیجه‌ای که ما
хулоса кардем. Ин ба иштирокчии таҳти рақами 3 дода мешавад. Шуморо табрик мегӯем барои ғолибиятро ба даст овардан. зеро дӯстони азиз, мусиқии аввале ки мо пешниҳод кардем, яке аз сарояндагона пайдо карда буд ва танҳо барои пайдо накардани сарояндаи дуюм дар мусиқии аввал мо ҷавобиашона қисман қабул карда будем. Саломат бошед. хуб, ба ҳар ҳол табрик. ғолибият муборак. ва тамошобинони азиз, баъд аз чанд лаҳза мегузарем ба бахши навбатии барнома. бо мо бошед, ҷолиб аст. дӯстони азизи ман, дар бахши навбатии мо иштирокчиён давраи мактабхонии худро каме ҳам бошад ба хотир меоранд ва албатта фикр мекунам ки ҷолиб аст ва бахши навбатии мо маротибаи аввал аст дар барномаи авранг ба сами иштирокчиён яъне пешниҳод мегардад ва фикр мекунам ки албатта шумо дар ин бахш низ кӯшиш мекунед то ин ки фаъол будани худро нишон диҳед ва албатта дар сурати беҳтару хубтар иҷро намудани бахш мо нафари фаъолро ғолиб эълон хоҳем кард. мо ба ҳар як иштирокчӣ ин аксҳое ки дар дасти мо аст, яке манзара, дигаре модар бо кӯдак ва сеюмин мисли ҳамин гуна манзараҳои зебо дорад. ба иштирокчиён пешниҳод мекунем ин аксҳоро ва 2 дақиқа фурсат дода мешавад ба шумо, 2 дақиқа вақт. дар миёни 2 дақиқа шумо бояд матнеро омода бикунед ки зебогии ҳамин расмро ва чӣ будани ин расмро шумо дар навиштаҳоятон, дар матнатон маънидод кунед ба таври иншо албатта. ва баъд аз фурсат ба анҷом расидан мо матни шуморо мехонем ва мебинем ки аз касе беҳтару хубтар мутобиқат мекунад. он нафара ҳатман дар ин бахш ғолиб эълон хоҳем кард. шумо омода ҳастед? ба шумо чунин акс пешниҳод мегардад? эҳсон марҳамат. ва иштирокчии таҳти рақами 3 марҳамат Насриддин. ин аксҳо ба шумо. бо ҳисоби ман шурӯъ мекунем. фурсат шурӯъ мешавад. 1 2 3. دقیقه‌ای که ما با اشتراکچیون جدا کردیم فکر میکنم که البته با ثمر اون استفاده کردن فرصت رو و متن رو من نمیخونم. من خواهش میکنم از اشتراکچیون که اون چیزی که نوشته کردن خودشون پیشنهاد تماشابینان گردونن. خب من تنها عکس رو میگیرم، عکس رو با شما نشون میدم تماشابینان عزیز و مرحبا دوستان. این دو دست است، دست دعا من نام گرفتم. متن رو خونید. دست دعا نام گرفت. زیبایی طبیعت در دست. در دست دعای مادر نیز ifade یافته است. درختان و ابرها، پرندگان روی آب. و من در حاشیه آخر فصل چمن است، فصل باران ریزی، فصل گل و سبزوار و ریحان خیزی. سلامت باشید. یک هفته از جنوب شما اشتراکچیون.
акнун мо ба назди иштирокчии таҳти рақами 2 эҳсони наврӯз меоем ва акси ин нафара ман ба шумо нишон медиҳам ва марҳамат матнро мехонем. оре оғӯши модар бо арзиштарин гаҳвораи рӯи замин аст. модар арзандаи ҳама гуна эҳтирому дӯстдорист, зеро модар меҳрубонтарин инсони рӯи замин аст. навозиши дастони модар беҳтарин истироҳат аст барои фарзанд. хуб, дар васфи модар чанд мисраи шеърам метавонед бигӯед? бале. модарам имрӯз мелоди ман аст, лаҳзаҳои умри барбоди ман аст, беҳузури мақдамат вайронам. آمدی خوش آمدی مهر آبادی من است. من زمان از برای نام تو همچو شمعی زندگی افروختم تا نسوزد ننگ دنیای تو را نامه های زندگیم سوختم. مادرم امروز میلادی من است، لحظه های عمری بربادی من است. من دیگر امروز میخواهم روم تا دری خرسندی دیر انتظار. سلامت باشید. تشکر زیاد بهترین بود. و اینک ما رسمی اشتراکچی تحت رقم 3 رو گرفتیم که در اینجا منظره‌های زیبا، درختان سبز، گل و لوازارها تصویر شده است. عکس رو نظر میکنیم، متن رو گوش میکنیم تماشابینان عزیز و خلاصه خود رو میبراریم. مرحمت. صبح سحر، آفتاب تابان، بوی عطرآگین لاله ها، چمن های سبززار و عموما طبیعت زیبای وطنم تاجیکستان. یعنی همین بود در 2 دقیقه چیزی که شما مدا کردید. سلامت باشید. یک کفکوبی. тамошобинони азиз, мо матнҳоро шунидем албатта ва ҳоло ғолиби бахши навбатиро ман мехоҳам ки ба тарзи дигар муайян бикунам. биёед иштирокчиён, ҳар се шумо дар ин ҷо матн навишта кардед ва хондед, дидед. ба андешаи шумо кадоме аз шумо беҳтар буд? кадоме аз матни омода намудаи шумо беҳтар буд? хуб, андешаҳои шуморо мешунавем. ба андешаи ман хуб, наврӯз ифоданок иҷро кардани ҳамон чанд банде ки аз тарафи эҳсонҷон гуфта шуд, қироат карда шуд, бисёр самимӣ буд ва бисёр таъсирбахш буд ва чун шахсан ман овозамро ба эҳсонҷон медиҳам. эҳсон. хуб, эҳсон худи шумо чӣ андеша доред? ба фикри ман ҳар се матнҳо хуб буданд. ҳар се матнҳо хуб буданд. хуб, андешаи иштирокчӣ таҳти рақами 3 ро мешунавем. من فکر استاد را دستگیری میکنم و آینده ما هستند. ما حالا جوان هستیم لیکن باز اینها که جوانتر هستند و نورس هستند، اینها باید برای اینها باید راه را کشود. بله، چون آینده ما نیز در دست نوجوانان و جوانان کشورمان است. یعنی که من با احسان جان آواز میدم. از خلاصه اشتراکچیان ما نیز با چنین خلاصه آمدیم که متن آماده نموده احسان نوروز رو اعتراف بکنیم و البته احسان نوروز رو در بخش نوبتی غالب اعلان بکنیم. تبریک. پیش از اون که من غالب برنامه امروزه رو معین بکنم، از اشتراکچی تحت رقم یک هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان دولت نظریف خواهش میکنم که بهر ما اشتراکچیان و تماشابینان تلویزیون بهارستان یک سرود رو پیشنهاد بکنن و بعدا میگذاریم به معرفی غالب برنامه امروزه. مرحمت.
ملک تاجیک دلبر دیدم قشنگ باریک اختر دیدم در ملک تاجیک دلبر دیدم قشنگ باریک اختر دیدم قدش بلند راست میگوی ابروش کمم راست میگوی زلفاشنگ راست میگوی زیبی چمم راست میگوی چی کنم وفا ندارم نگه بما ندارم خبر زیما ندارم چی کنم وفا ندارم نگه بما ندارم خبر زیما ندارم نوای بلبلت می نازد صحرا به نسیمی سنبلت می نازد بلبل به تراوتی گلت می نازد طاووس به چینی کاکلت می نازد در ملک تاجیک دلبر دیدم قشنگ باریک اختر دیدم در ملک تاجیک دلبر دیدم قشنگ باریک اختر دیدم قدش بلند راست میگوی ابروش کمم راست میگوی زلفاشنگ راست میگوی زیب چمم راست میگوی چی کنم وفا ندارم نگه بما ندارم خبر زیما ندارم چی کنم وفا ندارم نگه بما ندارم خبر زیما ندارم زیبا سنمای غرمت شاه را نگر هر منظره را در دشت حصار نگر ای دوستی عزیز بیا تو سیری و خیال سیاه شو و آخر ببین باری دیگر ای در ملک تاجیک دلبر دیدم قشنگ باریک اختر دیدم در ملک تاجیک دلبر دیدم قشنگ باریک اختر دیدم قدش بلند راست میگوی ابروش کمم راست میگوی زلفاشنگ راست میگوی زیب چمم راست میگوی چی کنم وفا ندارم نگه بما ندارم خبر زیما ندارم چی کنم وفا ندارم نگه بما ندارم خبر زیما ندارم سفر به کابل دارم کلابیم و آوازی بلبل دارم حامی که مشهور جهان است بلاله خوجندیم و تاقی چارگل دارم در ملک تاجیک دلبر دیدم قشنگ باریک اختر دیدم در ملک تاجیک دلبر دیدم قشنگ باریک اختر دیدم قدش بلند راست میگوی ابروش کمم راست میگوی زلفاشنگ راست میگوی زیب چمم راست میگوی چی کنم وفا ندارم نگه بما ندارم خبر زیما ندارم چی کنم وفا ندارم نگه بما ندارم خبر زیما ندارم бинандагони азизи шабакаи Баҳористон инак сурудро низ шунидем ва мо дар назди устод чанд асбоби дигарро мебинем ва пеш аз ғолиби барномаи имрӯза мехостем устод каме аз ҳамин асбобҳо навозиши зиндаро бале пешниҳод мекардед баҳри мо ва бинандагон марҳамат ва он асбоб ивазкунандаи ҳамин садоҳо мебошад.
саломат бошед. беҳтарин буд воқеан. хуб асбоби баъдӣ асбоби баъдӣ хуб ин асбоби най флут менавозем. бале беҳтарин, ташаккури зиёд. Аз эҳсон низ хоҳиш мекардем ки як шеър дар аваси ватан бошад модар. хуб пешниҳоди тамошобинони телевизиони Баҳористон намоянд. марҳамат. ман мехоҳам аз устод Низом Қосим як шеъри забони модариро қироат намоям. марҳамат. агар мо аз забон монем даҳони мо чӣ кор ояд даҳони безабони мо чӣ кор ояд бубин зангулаҳои безабонро садо кай медиҳанд эй дӯст агар чанде ки медоранд водои имтиҳонро агар кас аз забон монад даҳони боз мемонад ҷаҳони роз мемонад. хуб аз ҳунарманд Насриддин Асадуллоев хоҳиш мекунем ки дар охир барнома барои таби тамошобинонро болида намудан як латифа пешниҳод кунанд. марҳамат. як рӯз дар ҷои корама яке аз ҳунармандони машҳур Гуландом Сафаралиева аз дари театр баромадан омаден дидан ай Садриддин ҷон бачем чӣ хелӣ гуфтанд. گفتم میشه رحمت ملمه جون نامی من نصرالدین گفتم که یکی گفتم نصرینی ها ساز میشه. бинандагони азиз, қабл аз он ки ин тӯҳфаро мо ба соҳибаш бисупорем, аввалан ёдорас мешавем ки дар ҳамаи барномаҳои мо қариб иштирокчиён фаъол ҳастанд, ҳама хуб бахшоро иҷро мекунанд ва албатта қоида ҳамин аст ки бояд яке аз дигаре бартарӣ дошта бошад ва имрӯз ҳар як иштирокчии мо аз ҳамдигар бартарӣ доштанд ва кӯшиш карданд ки ғолибиятро ба даст оваранд, вале бозам интихоб танҳо ба як нафар ва ғолиб танҳо як нафар дониста мешавад. ғолиби барномаи имрӯзаи мо иштирокчии таҳти рақами 2 Эҳсони Наврӯз дониста шуд. марҳамат. хуб, ғолибият муборак. ташаккур. ин тӯҳфа аз номи муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон ба шумо ҳадия мегардад. марҳамат. тӯҳфаро мегирем ва наафтонид, боз қимат аст. хуб, табрик. марҳамат, ба ҷои худ менишинем. хуб, як кафкӯбии дигар ва мехостам андешаи шуморо бишунавам ки барнома чӣ гуна буд, кадом бахш душвор буд ва аз барномаи мо чӣ тавонистед ки ба худ бигиред. ин барномаи бисёр ҳам хубу диданӣ ва актуалӣ ҳаст барои фарзандони мо, барои насли наврас, насли оянда. гуфтаниам дар оянда иншоаллоҳ ман дидам ки бисёр аз шеъру шеърият дарак доранд ва бисёр тарбияи хуб гирифтаанд. ман мехоҳам ки дар оянда шоҳномаро низ ба назар бигир. саломат бошед. хуб, андешаи Эҳсонро мешунавем. хуб, барнома чӣ гуна буд, писанд омад? албатта ки вақте ғолиб меояд писанд аст, вале ба ҳар ҳол боз андешаи шуморо мешунавем. ба ман бисёр барномаи авранг писанд омад ва мо бояд ҳамеша дар такопу бошем, дар ҷустуҷӯ бошем, дар кофтуко бошем ва ҳар рӯзи худро бо мутолиаи китоб гузаронем. бузургони мо ба мо як мероси бузурги маънавие боқӣ мондаанд ва ман орзу мекунам ки ҳар пиру ҷавони мо мисли ҳамин рӯза дар лабонашон хандаву шодӣ бошанд. саломат бошед. ташаккури зиёд. хуб, андешаи шуморо мешунавем. миннатдорам ва саломат бошанд он шахсое ки як лаҳза агар аз ин барнома мо хуш карда, табашонро хуш карда бошем. саломат бошед. ташаккури зиёд. дар оянда
дар эҷодиёт дар касбу кори шумо дар ҷое ки шумо фаъолият мекунед барор хоҳонем ва итминони комил дорем ки як шахсиятҳои бароманд ба воя расида албатта номбардори тоҷикистони азизамон хоҳед гашт. бинандагони азиз, ин буд он ҳама бахшҳое ки омода намудем ба иштирокчиён пешниҳод кардем ва агар шумо низ аз бахшҳои мо чизе ба худ гирифтед пас хело шодем. агар шумо низ мехоҳед дар барномаи мо иштирок кунед пас бо рақамҳое ки дар экранҳои шумо намоён аст бо мо дар иртибот бошед. то барномаи баъдӣ тансиҳат ва сарбаланд бошед. хайр.